Intambara ya Vietnam yatangiye mu byiswe imyitwarire myiza, ikorwa n'abantu bizeraga ko bari gukora icyiza kandi bafite intego nziza, ariko hashize hafi imyaka 20 iyo ntambara irangira isize igisebo gikomeye. Ku Banya-Vietnam iyo ntambara ntiyari iyo kurwanya abakomunisme, yari intambara yo kwigenga, intambara yo kurwanira Vietnam yabo. Ariko kubera kwiyemera gukabije kw'Abanyamerika, amakimbirane ya Cold War n'imyumvire ya gikolonizme, imperialisme, iyo myumvire Amerika ubwayo yari yarigeze kurwanya. Iyo ntambara yabaye imwe mu mapaji yijimye cyane mu mateka magufi ariko akomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iherezo ry'iyo ntambara, Abanyamerika barenga 58,000 bari bamaze gupfa. Abasirikare ba Vietnam y'Epfo bagera ku 25,000 nabo barahise bahasiga ubuzima. Abasirikare barenga 1,000,000 ba Vietnam y'Amajyaruguru n'abarwanyi ba Viet Cong barishwe, kimwe n'abaturage basaga 2,000,000 bo mu majyaruguru no mu majyepfo ya Vietnam. Byongeye kandi ibi ntibyari byinshi by'abantu bo muri Laos na Cambodia nabyo byahitanywe n'ingaruka z'iyo ntambara. Iyi ntambara yasize ari isomo rikomeye cyane ku isi, igaragaza ko iyo ntambara yatangiranaga imigambi myiza ishobora kurangira isenya ubuzima bw'abantu benshi mu mateka y'ibihugu. Igitero no kwigarurira Indochina by'Abafaransa byatangiye mu 1858. Abafaransa biyemezaga ko bazanye umuco n'iterambere muri Vietnam, batangira kubaka imihanda n'irindi tumanaho nk'amateme n'ibiraro, ariko Abanya-Vietnam ntibishimiye na gato. Abakoloni b'Abafaransa nk'uko batigeze babyakira neza mu bindi bihe byari byarabayemo ibitero by'Abashinwa, Abafaransa bafatwaga nk'abanzi, maze abaturage ba Vietnam batangira urugamba rwo kwigenga. Mu 1919, nyuma y'iherezo ry'intambara ya mbere y'isi Great War, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Woodrow Wilson yagiye i Paris kugira ngo afashe mu kubaka isi nshyashya, anaharanira ko ibihugu byakolonijwe bihabwa ubwigenge. Igihe yari akiri mu Bufaransa, hagabye umugabo ufite inyandiko isaba perezida yari yasinyweho nawe ubwe n'abandi banyapolitike b'Abanya-Vietnam baharaniraga ubwigenge, basaba ko Vietnam nawe yahabwa ubwigenge. Umunyabanga wa perezida yasezeranyijwe ko azamugezaho iyo nyandiko, ariko nta kimenyetso gihari cy'uko Wilson yigeze ayibona. Mu buzima bwe bwose bwa politiki, umugabo yagiye akoresha amazina agera kuri 70, ariko nyuma aza guhitamo iryamubereye kurusha andi yose, Ho Chi Minh. Nyuma yo kwitabira imyigaragambyo yamaganaga ubwami n'igikoresho Puppet Emperor, Ho Chi Minh yashyizweho ku rutonde rw'abagomba gufatwa. Ahita ahunga Vietnam mu 1911, aguma mu buhungiro imyaka igera kuri 30. Igihe yamenyaga inyandiko za Lenin zirwanya ubukoloni, yabaye umukomuniste. Icyamuteraga imbaraga si ikindi uretse kwigenga kwa Vietnam. Mu 1940, intambara ya kabiri y'isi yari imaze gutangira. Ubudage bwari bwarigaruriye igice kinini cy'Uburayi bw'uburengerazuba, harimo Ubufaransa n'Abayapani, maze Abayapani batangira kwigarurira Vietnam. Mu gufasha kurwanya Abayapani bose hamwe bari barigaruriye igihugu, Ho Chi Minh yasubiye muri Vietnam ashinga umutwe w'impinduramatwara yawise ishyirahamwe ryo kwigenga kwa Vietnam, Vietnam Independent League, izwi nka VMIN. Uyu mutwe mushyashya w'ingabo wakuze vuba cyane, wifashisha uburyo bw'intambara za gisirikare n'ibitero bikomeye cyane, ibitero bya hato na hato no guhita bihunga. Uburyo bwaje no gukoreshwa hafi imyaka 30 nyuma, igihe Abanyamerika bazageraga muri Vietnam mu mpeshyi yo mu 1945, imyaka 3 nyuma y'igitero cy'Abayapani kuri Pearl Harbor. Nyuma y'igitero cy'Abayapani kuri Pearl Harbor, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gushaka inzira zo guca intege ingabo z'Abayapani muri Vietnam, maze iza guhabwa amakuru na Ho Chi Minh. Ishami ry'Abanyamerika ry'iperereza ryitwaga OSS ryabanje kuba CIA ryahaye Ho Chi Minh n'abarwanyi be b'intambara za gisirikare gitoya intwaro zikomeye cyane, kandi bagatangazwa n'ukuntu bahise baziga gukoresha vuba kandi neza. Ho Chi Minh yatangiye kwita abarwanyi be ingabo za Vie America, anashima Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umurinzi wa demokarasi. Igihe ibisasu bibiri bya kirimbuzi byaterwaga kuri Hiroshima na Nagasaki byagaragaye ko kwegurira kw'Abayapani byari byegereje, Ho Chi Minh yahise ahamagarira Abanya-Vietnam bose guhaguruka bakigarurira igihugu cyabo mbere y'uko Abafaransa bongera kugarura ubutegetsi bwabo.
ku wa kabiri Nzeri 1945 umunsi umwe watangarijweho kwegura kw'Abayapani, bityo intambara ya kabiri y'isi ikarangira. Ibihumbi n'ibihumbi by'abantu byateraniye ku kibuga cya Dardin i Hanoi kugira ngo bumve Ho Chi Minh atangaza ubwigenge bwa Vietnam. Icyo gihe ahazaza h'igihugu cyasaga n'ahizeza cyane, ariko Perezida Franklin Roosevelt wari waraharaniraga isi igizwe ibihugu byigenga byiyobora yari yaramaze gupfa, amaze umusimbura we Harry Truman ahura n'isi itandukanye cyane. Ubumwe bw'Abasoviet, Soviet Union, bwari bwarigaruriye Uburayi bw'iburasirazuba kandi bwari gushaka kwagura ingufu zabwo bugana muri Turukiya, Ubugereki na Iran. Icyo gihe nibwo intambara y'ubutita yatangiraga. Abafaransa baburiye Amerika ko niba amakoloni yabo ayahabwa ubwigenge ku bufasha bwa Amerika, Ubufaransa bwashoboraga kugwa mu maboko y'Abasoviet. Kubera iyo mpamvu Abafaransa bohereje ibihumbi by'ingabo muri Vietnam babifashijwemo n'inkunga ya Amerika. Mu 1950 Korea ya ruguru ya gikomuniste yateye Korea y'Epfo, bituma amakimbirane ya Cold War arushaho gukaza umurego ku isi yose. Ikiswe domino theory cyari kigeze ku rwego rwo hejuru mu mitekerereze ya politiki. Igitekerezo cyavugaga ko niba igihugu kimwe gikwiriye kuba umukomuniste n'ibindi byari kubikurikira. Kubera ko iyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje ibihumbi byinshi by'ingabo kugira ngo zisubize inyuma abari bateye bava mu majyaruguru. Ibyo byagezweho neza cyane kandi byerekanye ibihugu byo mu burengerazuba ko ubukomuniste muri Aziya bushobora guhagurukirwa. Mu 1953 ubufasha bw'inkunga ya Amerika, Abafaransa bari bamaze imyaka 7 barwana muri Vietnam kandi bari baramaze gutakaza abasirikare barenga 100,000. Amatsinda y'ingabo z'Abafaransa yajyaga agwa mu mutego w'ibitero bitunguranye, gari ya monshi zigasenywa, imihanda igafungwa, maze bakongera bakagwa mu bindi bitero. Viet Minh batezwaga imbere n'Abasoviet n'Abashinwa bari ingabo zikomeye cyane zo kwitondera. Abafaransa bacitse intege cyane maze basaba gutangira ibiganiro byo guhagarika intambara. Ariko mbere y'uko ibyo biganiro bitangira, impande zombi zagaragaje gukomeza imyanya yazo ya gisirikare. Abafaransa bashinze ikigo gikomeye cy'ingabo, Dien Bien Phu, bemeza ko ikigo cyose cy'ingabo cyari kurangira batsinda. Bari bizeye cyane ku buryo batitaye ku misozi itwikiriye n'amashyamba yari begereye aho ngaho. Abasirikare babo barenga 110,000 bari bahari. Icyo gihe abasirikare ba Vietnam bagera ku 50,000 bagose ikibaya, maze intwaro zabo ziremereye zitangira kurasa. Abafaransa bafatirwa aho ngaho, ntibabona aho baca bahunga. Nyuma y'iminsi 55 y'ibitero bikaze kandi by'ubugome, Abafaransa baramanutse bemera gutsindwa. Bari bamaze gutakaza abasirikare 8,000. Nyuma y'imyaka 100 y'ubukoloni, Ubufaransa bwari buvuye muri Vietnam. Iyi ntsinzi ikomeye ya Viet Minh yashyizeho icyizere gikomeye cy'uko bashobora kurwanya igihugu gikomeye cyo mu burengerazuba bakagitsinda. Hahise hasinywa amasezerano yo guhagarika imirwano agabanya Vietnam mo ibice bibiri ku murongo wa parallel 17 bitandukanywa n'akarere katagira ingabo. Abasivili bahawe iminsi 300 yo kwimukira aho bashaka, bityo impunzi zigera ku 900 zihungira mu majyepfo zishaka ubuzima butarimo ubukomuniste. Amajyepfo ya Vietnam yahise aba Repubulika ya Vietnam, Diem aba perezida wayo. Umurwa mukuru uba Saigon, irindwa n'ingabo z'igihugu zitwaga ingabo za Repubulika ya Vietnam. Mu majyaruguru umurwa mukuru wabaye Hanoi, aho Ho Chi Minh n'abakomuniste bashyizeho ivugurura ry'ubutaka risa n'iryakozwe na Mao Zedong mu Bushinwa, ariko ryasize ibihumbi by'abantu bapfuye abandi bagafungwa. Nubwo amahoro yari atangajwe, Viet Cong n'abayobozi babo bari biteguye kurengera bagana mu majyepfo banyuze mu nzira zaje kwitwa umuhanda wa Ho Chi Minh, barwanira guhuza Vietnam yose. Abo barwanyi bari bagize umutwe witwaga Front National yo kwibohora. Ishami ryabo ryitwaje intwaro ryitwaga ingabo z'abaturage zo kwibohora, ariko Abanyamerika n'abafatanyabikorwa bayo babahaye izina ryo kubasuzugura, babita Viet Cong, bisobanura abakomuniste babagambanye ku gihugu.
Icyo gihe John F Kennedy yari amaze gutorerwa kuyobora Amerika, kandi amakimbirane ya Cold War yari ageze ku rwego rwo hejuru. Amasomo yo mu ntambara ya kabiri y'isi yose yari mu bitekerezo bya buri wese kugira uruhare mu gufata ibyemezo bya politiki. Byizerwaga ko ubutegetsi bw'igihugu burangwa n'ubugome bugomba guhagarikwa hakiri kare, mbere y'uko buba akaga gakomeye ku mahoro y'isi. Ariko abanenga Kennedy bagendaga biyongera, bamushinja kutagira icyo akora. Yari yarananiwe guhagarika iyubakwa ry'urukuta rwa Berlin, kandi ubukomunisite bwari bukomeje gukwira muri Laos na Cambodia. Bityo icyo gihe ikibazo cya Vietnam cyazaga nticyashoboraga kugaragara nk'utagize icyo akora. Abajyanama ba F Kennedy bashimangiraga ko agomba kohereza ingabo z'amaguru muri Vietnam kugira ngo afashe amajyepfo gusubiza inyuma Vietcong. Bamubwiraga bati Vietnam ntigomba kugwa mu bukomunisite, ariko Kennedy yaranze kohereza ingabo nyinshi cyane ku rugamba, ahubwo yohereje itsinda ry'ingabo zidashyikirwa Green Beret n'abajyanama ba gisirikare kugira ngo bahugure kandi banategura ingabo za Vietnam y'Epfo. Nanone kandi Kennedy yafashe izindi ngamba, yongeye inkunga ya gisirikare inshuro ebyiri zose, yohereza indege z'intambara n'uturere dutoya, utudege dutoya bitaga helicopter n'imodoka z'intambara zitwara abasirikare. Ariko yayemereye ko agomba no gukoresha napalm, imiti yangiza ibimera, Agent Orange, hagamijwe kwambura Vietcong ubwihishwa mu mashyamba no kwangiza imyaka yabahaga amafunguro muri icyo gihe nibyo byabatungaga. Ariko kwiyongera kw'ingabo z'Abanyamerika muri Vietnam y'Epfo byateye impungenge zikomeye Ho Chi Minh, wabonaga ko igitero ku majyaruguru kitazabura kuba. Icyo gihe Ubushinwa bwasezeranyije guhereza intwari ingabo ze, maze hashyirwaho itegeko ryo kwinjiza ku ngufu mu gisirikare, risaba buri mugabo ufite imyaka kujya mu gisirikare. Muri Vietnam y'Epfo, ruswa n'itotezwa ry'Ababudisite ryakorwaga n'abategetsi b'Abakatolika ryari ryarabaye iribi cyane. Mu kwigaragambya akarengane ka Perezida Diem n'ubutegetsi bwiwe, umumonaki w'umubudisite w'imyaka 73 yitwitse ku mugaragaro mu gihe imbaga y'abantu yari yaracecetse ireba arimo gushya kugeza apfuye. Undi mumonaki yakomeje gusubiramo amagambo ati umunyamuryango w'umubudisite ahindutse umuhamya w'ukuri, umubudisite ahindutse umuhamya w'ukuri. Ntibyatinze abandi ba monaki nabo bahinduka abahamya b'ukuri. Ariko aho kwagura ubwisanzure bw'abaturage, Perezida Diem yashyizeho itegeko rya gisirikare, atangira gufunga no gufata umuntu wese wageragezaga kwigaragambya. Amajyepfo harasezeranyijwe kuba demokarasi yari yahindutse igitutu. Ubutegetsi bwa Diem ntibwashoboraga gukomeza. Abajenerali b'ingabo za Vietnam bari baramenyeshejwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazahagarika ihirikwa ry'ubutegetsi. Bishe Diem na murumuna we. Abaturage basohotse mu mihanda bishimira ibyo byabaye. Ariko ikibazo gishya cyari kigeze, kandi ari cyo Kennedy yari gutinya cyane. Ninde wagombaga kumusimbura? Kennedy ntiyabashije kubona igisubizo cy'icyo kibazo yari yarabajije kenshi. Yishwe kuwa 23 Ugushyingo mu 1963, maze Vice Perezida we Lyndon B. Johnson ahita afata ubutegetsi. Ubwoba n'akajagari byari byaje bikaba byari bigiye kurushaho gukaza ikibazo cyari gisanzwe kibi. Johnson yari yararwanyije ihirikwa ry'ubutegetsi ryakuyeho Diem, kandi koko ingaruka zabaye mbi cyane. Diem amaze kuvaho, Vietcong babonye amahirwe, batangira ibitero byinshi mu byaro n'utundi turere tw'igihugu. Mu majyepfo, intambara nshya yo guhatanira ubutegetsi yaratangiriye aho ngaho. Hagati yo mu Mutarama 1934 na Kamena mu 1935 muri Vietnam y'Epfo habayeho guverinoma 8 zitandukanye. Ihirikwa ry'ubutegetsi kurinde kudeta byasize guverinoma isenyutse burundu, nta mutekano n'icyizere bihari. Mu gihe ubwato bw'intambara bwa Amerika USS Maddox bwari buri kugenda buhoro buhoro mu nyanja ya Tonkin, nyuma yo kurasa amasasu yo kuburira, bwatewe n'itsinda ry'ubwato bw'intambara bwa Vietnam y'Amajyaruguru burasa torpedo. Ho Chi Minh yatunguwe cyane no kumva ingabo ze zo mu mazi zigabye igitero, maze umusirikare wari uri ku kazi akurwaho azira kwihutira gufata icyemezo. Ho Chi Minh yasabye kumenya uwatanze itegeko ryo gutera, ariko no kugeza n'uyu munsi haracyari impaka ku waba yarabyemereje. I Washington, abayobozi bakuru b'ingabo basabye kwihorera bagatera Vietnam, ariko Johnson yongeye kwanga. Yavuze ko agomba kubaho igitero cya kabiri kugira ngo kwihorera bigire ishingiro, ariko nta gitero cya kabiri kigeze kibaho.
ahubwo abakoresha sonari bemeje ko hashobora kuba harabaye igitero giturutse muri Vietnam y'Amajyaruguru. Johnson yabwiye ko icyo gitero gishoboka ariko kitari kizewe neza, ariko kubera ko gishoboka byavuzwe ko kitagomba gusigara kidasubijwe. Abapiloti b'Abanyamerika boherejwe kurasa no gusenya ibirindiro by'ubwato bwa torpedo bya Vietnam y'Amajyaruguru n'ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli. Ku nshuro ya mbere abapiloti b'Abanyamerika barashe ibisasu muri Vietnam. Icyo gihe cya kabiri kitigeze kibaho cyatumye inteko ishinga amategeko ya Amerika itora icyemezo cya Gulf of Tonkin cyahaye perezida ububasha bwo gufasha igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri Aziya y'Amajyepfo ashyira uburengerazuba cyatewe n'ubugizi bwa nabi bwa gikomunisiti, kandi biha Johnson ishingiro ry'amategeko ryo kohereza ingabo za Amerika muri Vietnam. Mu kwihorera abarwanyi ba Viet Cong bo mu majyaruguru bateye ikibuga cy'indege cya Amerika hafi ya Saigon, bishe Abanyamerika 5, banasenya indege 5 z'intambara zo mu bwoko bwa B-57. Abajyanama bongera gusaba Johnson kohereza ingabo ku butaka no gukora ibitero byo mu kirere ku ntego zo mu majyaruguru, ariko yongeye kwanga kohereza ingabo zo ku butaka. Nyuma yaho Viet Cong bateye ikibuga cy'indege za kajugujugu cya Amerika aho bita Pleiku, bishe abajyanama 8, bakomeretsa amagana y'abandi bantu. Nyuma yaho kandi baturikije hoteli, bishe Abanyamerika 23. Ashaka kubatera ibisasu bikabahatira kwishyikiriza. Johnson yasubije kuwa 2 Werurwe mu 1965. Hatangiye kurasa ibisasu ku buryo buhoraho kandi bwateguwe bwiswe Operation Rolling Thunder. Icyo gihe perezida yari yahinduye politike ye, ava ku kurasa mu kwihorera gusa ajya ku ntambara yeruye kandi yuzuye. Ariko ibyo byahishwe rubanda. Abanyamerika ntibari bakwiye kumenya ko intambara yari yeguye ku rwego runini. Ibitero bya Viet Cong byarakomeje, ariko Amerika ntiyashoboraga kuva muri Vietnam. Bari bamaze gushoramo imbaraga n'amafaranga menshi cyane, kandi kuva muri iyo ntambara byari gutuma bagaragara nk'abanyantege nkeya. Bityo muri Werurwe mu 1965 Johnson yafashe icyemezo yari yaramaze igihe kinini yirinda. Yohereje ingabo zo ku butaka muri Vietnam. Icyo gihe nticyari kiri intambara yo kurwanya ubukomunisiti nk'uko inyandiko za Pentagon Papers zaje kubigaragaza nyuma. Intego nyamukuru yari ukwiyiriza isoni no kwirinda gusakuriza. Igihe mu 1963 cyatangiraga, Abanyamerika 2344 bari bamaze gupfira muri Vietnam. Abasirikari 200 bari bamaze koherezwayo, kandi abandi benshi bari mu nzira. Viet Cong noneho bagenzuraga ibice cyane bikomeye 3 bya 4 by'icyaro cya Vietnam y'Epfo. Batwara intwaro n'ibikoresho banyuze muri Laos na Cambodia mu mihanda y'amashyamba igoranye cyane, ifite ibirometero birenga 12,000, izwi nk'umuhanda wa Ho Chi Minh. Abanyamerika bategereje ko niba uwo muhanda wangizwa bihagije, umwanzi yari kubura uko abona ibimutunga n'intwaro. Kubera iyo mpamvu rero, toni miliyoni 3 z'ibisasu zarashwe ku gice cy'umuhanda kiri muri Laos yonyine. Ari byarushijeho kuba byinshi kurusha ibisasu byarashwe ku Budage n'Ubuyapani byombi hamwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Uko amezi n'imyaka byicumaga, nk'uko umubare w'Abanyamerika bapfaga wagendaga wiyongera, abaturage b'Abanyamerika babwirwaga kudahangayika na rimwe. Bababwiraga ko barimo kwica umwanzi ku gipimo cya 10-1. Ariko ababyeyi, abavandimwe n'abavandimwe b'Abanyamerika ntibitaga ku gice cya 10, bitaga ku cya mbere. Umwana, umuvandimwe cyangwa inshuti yabo bapfaga. General Westmoreland bavugaga ko ashobora gutsinda intambara mu myaka 3. Yohereje ubutumwa bwihutirwa i Washington asaba abasirikare bandi 200,000. Robert M. C. Namara, minisitiri w'ingabo, yabwiye Johnson ko afite amahitamo 2. Iya mbere kugirana na Hanoi hagashakwa ubwumvikane. Iya kabiri gutanga abasirikare. General Westmoreland yasabaga, ariko MC Namara yongeyeho ko amahirwe yo gutsinda atarenze 1-3. London B. Johnson yahisemo amahitamo ya kabiri yonyine ako kanya, kohereza abasirikare benshi. Yari yarabwiye ko iyo ntambara itazashobora gutsindwa, ariko ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo za Amerika byari biri gutegurwa koherezwa mu ntambara. Abari Washington bari bazi ko ari imfabusa ako kanya. Abanyamerika ntibari barimo kurwana n'Abanyavietnam bonyine, ahubwo barwanaga n'imiterere y'igihugu ubwacyo. Abasirikare bagombaga kwitambutsa mu byatsi
birebire bya elephant, ibihuru by'amahwa n'imigano igera kuri metero 20 z'uburebure, n'amashyamba yijimye cyane ku buryo byatwaraga isaha yose kugenda metero 30 gusa. Ibitonyanga by'udukoko twirabura bifite uburebure bungana n'urutoki byateraga ibikomere byandura vuba vuba, kandi urumuri rw'izuba rwari ruke cyane ku butaka bw'ishyamba. Imitego iturika ibisasu byahiswe mu butaka. Ibisasu bya grenade byari byuzuye muri ayo mashyamba, akenshi bigatera gucibwa imigongo z'umubiri cyangwa urupfu. Abasirikare ba Amerika kandi bahuraga n'ikibazo cy'imbunda za M16 zagendaga zifunga mu gihe cy'imirwano, bigatuma batakaza ubuzima bwabo. Nubwo umwanzi atarakunze gutsinda urugamba rumwe ku rundi, intsinzi ya Amerika nayo ntiyagaragaraga nk'ifite icyo imaze ako kanya. Abasirikare b'umwanzi bahitaga basimbuzwa vuba vuba, kandi ingabo za Amerika zari zaratatanye cyane ku buryo aho zafataga zikahava, umwanzi yahitaga ahigarurira bundi bushya. Ku iherezo rya 1967, abanyamerika 200,000 bari bamaze gupfira muri Vietnam, ariko abari mu gihugu imbere babwirwaga ko intsinzi yegereje, ko hari urumuri rugaragara ku mpera z'umuyoboro. Ariko mu by'ukuri imyigaragambyo yo kwamagana intambara yarushijeho kwiyongera cyane. Mu ntangiriro z'1968, ingabo z'abanyamerika zigera ku 500,000 zari muri Vietnam, kandi abayobozi ba Amerika bari barasezeranyije ko intsinzi iri hafi. Ariko ingabo za Vietnam y'amajyaruguru n'abarwanyi ba Viet Cong bari gutegura igitero rusange. Ibitero byinshi byateguwe ku buryo buhaye umujyi n'utundi duce twa Vietnam y'Epfo, kandi igihe Saigon yatsinzwe, abanyamerika bari kutazigera bagira andi mahitamo uretse guhunga. Itariki bahisemo gutangiraho igitero kuri 31 Mutarama, umunsi wa mbere w'umwaka mushya wa Khmer muri Vietnam uzwi nka Tet. Ho Chi Minh yabwiye abasirikare be ati, mbere dutangire tuzatsinda burundu. Kugeza ku itariki 30 Mutarama, amahoro y'agateganyo y'amasaha 36 yariho kubera Tet, kandi ibihumbi by'ingabo za RARVN bari baragiye mu ngabo zo kwizihiza umunsi mukuru. Ku munsi ukurikiyeho, abarwanyi 84,000 ba Viet Cong n'ingabo za Vietnam y'amajyaruguru bateye umujyi wa 36 mu mijyi 44 y'ubutegetsi bw'intambara za Vietnam y'Epfo. Ibihumbi by'utugari n'ibirindiro by'ingabo za Amerika na RFN, ndetse n'imijyi 6 minini y'igihugu harimo Hue, Dan Nang na Saigon. Ariko mu gihe cy'intambara yakomezaga, umugambi wa Viet Cong na NVA bari barateguye ntiwagitangiye neza nk'uko babishakaga. Abasirikare ba Vietnam y'Epfo n'ingabo za Amerika bari barimo guhatanira ku rugendo ugaragara neza cyane, kandi ibyo byakomeje mu gihe cyose cy'urugamba. Ku nshuro ya mbere, ingabo za Amerika zabonye neza uwo bari kurwanira nawe. Viet Cong bari mu mihanda aho kuba mu mashyamba, mu nyubako aho kuba mu biti. Byari nko gukina umukino Amerika yari imenyereye kandi ibasha gukora neza. Nyuma y'amezi y'intambara, Viet Cong baratsinzwe kandi basubizwa inyuma. Johnson yavuze ko igitero cya Tet cyari gutsindwa bikomeye ku bukoministi. Mu gitero cya Tet, mu basirikare 84,000 by'umwanzi bitabiriye, 58,000 barishwe, barakomeretse cyane bikomeye, abandi barafatwa. Byari intsinzi ikomeye ku banyamerika n'ingabo za RFN. Intambara ya Vietnam yari intambara ya mbere ya televiziyo, aho amakuru yaturutse ku rugamba agezwa mu mashuri y'abaturage b'abanyamerika. Rubanda rwari rwarabwiwe ko intambara yari iri hafi kurangira mbere y'igitero cya Tet. Bavugwaga ko abanyavietnam b'amajyaruguru bari bamaze gucibwa intege cyane, kandi intsinzi yari hafi kugerwaho. Ariko igitero cya Tet cyagaragaje ko ibyo byari ibinyoma, bigatuma abanyamerika batakaza icyizere ku buyobozi. Imyigaragambyo yitabiriye imihanda mu bice bitandukanye by'igihugu. Maze ku itariki 31 Werurwe mu 1968, Johnson yavugiye ku gihugu ku televiziyo y'igihugu, yatangaje ko Amerika izahagarika kurasa Vietnam y'amajyaruguru mu nzozi zo kubazana ku meza y'amahoro. Yanavuze kandi ko atazongera kwiyamamaza mu matora ya perezida. Ibyo byabaye igitangaza gikomeye mu gihugu cyose. Johnson yatangiye kwibanda ku gushaka amahoro. Nyuma yaho, Martin Luther King yarishwe, maze imyigaragambyo isubira ku mihanda. Igihugu nticyari cyaragize kutumvikana nk'uko nguko kuva intambara y'ubwene gihugu bwarushijeho kuba bubi ubwo Robert Kennedy yitabiraga amatora.
yiyamamazaga guhagarika intambara, maze kuwa Kamena mu 1938 nawe yarishwe kimwe n'umuvandimwe wiwe. Igihe igihugu cyahungabanye cyane, Richard Nixon yatowe kuba perezida mu gihugu cyarimo guhangana n'intambara, afite gahunda yo gusoza intambara no guhuza igihugu cyasenyutse. Ku gihe yinjiraga ku butegetsi, abasirikare 37 b'Abanyamerika bari bamaze gupfa ako kanya, kandi intambara yari imaze kugera ku bitekerezo by'abantu bose. Ariko ukuntu yagenze ku biro bya perezida byabaye ibanga rikomeye cyane. Mu gihe amatora akurikira ya hafi, Johnson yari ageze ku byiza bimwe, kandi yari yariyemeye guhagarika kurasa Vietnam burundu. Hanoi ku nshuro ya mbere yemeye kuganira na Saigon, bitanga icyizere cy'amahoro ako kanya. Hano Hanoi yari yemeye ko Viet Cong bajyanamo ibiganiro by'amahoro, maze amahoro ku nshuro ya mbere isa naho iri hafi kugerwaho. Ariko ku itariki 2 Ugushyingo mu 1968, iminsi 3 gusa mbere y'amatora ya Amerika, Perezida Thieu wa Vietnam y'Epfo yavuye ku biganiro by'amahoro atunguranye. Umuhagarariye amatora ya Nixon yari yaravuganye mu ibanga n'ubutegetsi bwa Saigon, amusaba kutitabira ibiganiro, ndetse asezeranya ko Nixon amaze gutorwa perezida azaba akomeye mu biganiro na Hanoi kurusha Hubert Humphrey wari yahanganye nawe ako kanya muri ayo matora. Kubera akajwi ka CIA mu biro bya Thieu n'umuyoboro w'ibitangazamakuru wa FBI muri ambasade ya Vietnam y'Epfo i Washington, Johnson yemeye ibyo byabaye. Yasanze Nixon n'itsinda rye bari mu bikorwa by'ubugambanyi, bari baravuganye n'igihugu cy'amahanga mu gihe cy'intambara. Nixon yari yiteguye gukererwa amaraso kugira ngo neza atoreke gutorwa. Johnson atatinyuka kuvuga aho yakuye amakuru, ntiyigeze abivuga. Ibanga rya Nixon ryari ritekanye cyane. Mu gihe ibiganiro by'amahoro byageraga ahazima kandi intambara ikomeje, abasirikare b'Abanyamerika boherezwaga ku rugamba rwo gupfa mu ntambara zidafite icyo zigamije. Bari barwanye ku butaka nko ku musozi wa Hamburg Hill, hanyuma bakazareka umwanzi ngo awutsindagire. Gupfa kw'abasirikare gusa nibyo byari bifite agaciro. Mu gihe imyigaragambyo muri Amerika yari ikomeje, Nixon yari kugomba guhindura politike yiwe. Rubanda bari bamaze kubura kwihangana, ibihumbi by'abasirikare bari gupfa mu ntambara nta mpamvu. Icyemezo cyafashwe na Vietnamization, ingabo za RFN zizafata inshingano nyinshi buhoro buhoro, naho abasirikare ba Amerika batanga gusubira mu rugo. Abanyamerika batangiranye guhura na RFN, bubaha imbunda M16 zirenga miliyoni imwe, ibisasu bya grenade ibihumbi 40 n'imodoka n'ibinyabiziga byinshi. Abayobozi ba Amerika n'Abanyavietnam b'Epfo bari bazi ko niba Amerika itabashije gutsinda, ifite abasirikare bayo miliyoni imwe. Vietnam y'Epfo ku giti cyayo nta mahirwe yari ifite, ariko ku mugaragaro Nixon yavugaga ko gahunda yo gutsinda intambara yari intsinzi ikomeye cyane. Ku mugaragaro Nixon yavugaga ko gahunda yo gutsinda intambara yari intsinzi ikomeye. Ariko kuwa 2 Nzeri mu 1969, ku isabukuru ya 24 y'itangazo rya Ho Chi Minh ry'ubwigenge bwa Vietnam, Ho Chi Minh yitabye Imana. Ku ruhande rwa Amerika, nubwo intsinzi z'ubutumwa bw'ingabo zari zizamuka kandi umubare w'abapfuye ukagabanuka, amarangamutima yo kurwanya intambara yari yarakomeje kwiyongera. Rubanda bamenye ko mu mudugudu muto wa My Lai, ingabo za Amerika zarashe zica abantu barenga 500, harimo abagabo n'abagore n'abana. Ibyo byateye imyigaragambyo n'uburakari bukomeye mu gihugu hose. Ibihumbi n'ibihumbi by'abantu basohotse mu mihanda. Abanyeshuri 4 bishwe muri Kent State, abandi 2 bishwe muri Jackson State University. Mu gihe ibiganiro by'amahoro byari bigeze ahazima, Nixon yatangije ibitero byo mu kirere ku nkengero za Hanoi, izwi nka Christmas bombing, aho abasivili 1600 bishwe. Ku itariki 26 Ukuboza, Hanoi yemeye gusubira mu biganiro. Mu minsi 6 gusa bahurije ku masezerano ya nyuma. Amerika yari yarashoboye kubatera ngo bemere amasezerano. Abafungwa bazaba barekurwa, kandi ingabo za Amerika zizavuye muri Vietnam. Kuva muri ku itariki 29 Werurwe mu 1973, ingabo za nyuma za Amerika zasohotse muri Vietnam y'Epfo. Hasigaye gusa ingabo 200 z'abamarine zafashaga kurinda ambasade ya Amerika n'inyubako zindi muri Saigon, hamwe n'abakozi b'abadiplomate b'abakozi ba CIA. Amajyepfo n'amajyaruguru bagakomeza kurwana.
kandi abaturage basubiye mu ntambara y'abenegihugu y'igitutu. Nixon yari yarasezeranyije Vietnam y'Epfo ko niba Saigon yagize ibibazo, ingabo z'ikirere za Amerika zizafasha gusubiza inyuma abarwanyi b'abakomunisiti nk'uko byari byarabaye muri East Offensive. Ariko muri Kanama mu 1974 Nixon yeguye ku butegetsi kubera skandale ya Watergate, kandi inteko inshinga amategeko ntiyari ifite ubushake bwo gufasha. Batanze amafaranga n'ubufasha bwa Vietnam y'Epfo ku kigero cya 1/2, kandi abasirikare bagera ku 20 ba RFN bari basohoka mu gisirikare buri kwezi. Abanyamerika bari baratanze imbunda, ariko ntibari baratanze amasasu ahagije yo kurwana urugamba. Ariko nta bapilote cyangwa amahugurwa bahawe. Batanze imodoka ariko nta bice byazo byabitswe. Ibintu muri Vietnam y'Epfo byatangiye gusenyuka vuba cyane. Amajyaruguru yarakomeje gutera amajyepfo, atsinda ingabo za RFN mu buryo bworoshye buri gihe. Nyuma y'imyaka 30 y'intambara abenegihugu, Saigon yari igiye kugwa. Ibintu byose abanyamerika barwanaga kandi bapfaga ngo birinde byari bigiye kuba. Abasirikare n'abasivili batangiriye guhunga bajya mu majyepfo kugira ngo birinde ingabo za Vietnam y'amajyaruguru. Kandi Perezida Thieu yareguye. Itariki 29 Mata igitero ku mujyi wa Saigon cyaratangiye. Igihe cyo guhunga cyari kigeze. Helicopter zafashaga gukusanya abantu zikabageza ku byombo by'indege n'ibindi bihugu, hanyuma zigasubiza gufata abandi. Ibyo byombo byuzuye, kandi kugira ngo abandi batageraho, helicopter zaraturikijwe mu nyanja. Amajyepfo yemeye gutsindwa kugira ngo harangizwe amaraso menshi. Abantu benshi boherejwe mu bigo byo gusubira mu mitekerereze ku myaka igera ku 10 yose. Agapfunyika k'ingabo za RFN karasenywe cyangwa barafungwa, kandi byose byakozwe kugira ngo bisibanganye amateka y'ubutegetsi bwa Vietnam y'Epfo. Nyuma y'imyaka 30 y'intambara, abaturage basaga miliyoni 2 barapfuye, ibihumbi by'impunzi, imidugudu yarasenywe. Vietnam yahuye n'ishyirahamwe rimwe ry'ubukomunisiti ifashijwe n'Uburusiya. Vietnam yahinduwe systeme nshya ya sosiyete. Ubuhinzi bwashyizwe mu matsinda, ubukungu bw'ababikoresha bwaraciwe, bwakuweho, inganda zose zigahabwa leta, kandi abashinzwe gutegura gahunda bashyizweho kugira ngo bayobore byose ku murongo wa gikomunisiti. Ibi byateje ingaruka mbi ku bukungu. Ubuzima bw'abaturage bwaragabanutse, kandi abaturage barashonje. Abantu 1.5 miliyoni nyuma yaho barahunze, harimo ibihumbi 400 bageze muri Amerika. Nk'uko John Kerry yabivuze, intambara ya Vietnam yashyize ibintu byose mu gushidikanya. Hari byinshi byagaragaye. Gusobanura ko gusenya imidugudu ari ugukiza abaturage. Abanyangamugayo bwa Amerika mu gihe cya My Lai. Ibisobanuro by'ahantu hagerwaho n'amasasu yose, aho kurobera ikintu cyose kimuka, byahinduraga ubuzima bw'abasivili. Ibyoroheje cyane. Gukora imibare y'abantu bishwe mu buryo butari bwo kugira ngo ubuso bw'intambara bugaragaze ko abasivili bishwe ari benshi. Kutitaho intambara z'ingenzi, aho abasirikare bazamukaga imisozi kubera amabwiriza y'abajenerali babo, hanyuma nyuma yo gutakaza plateau imwe cyangwa ebyiri bagasubira inyuma bagasiga umusozi ku mwanzi. Ishema ryatumaga intambara zidafite agaciro zihinduka ibirori bikomeye, kuko Amerika ntiyashoboraga gutsindwa, ntiyashoboraga no gusubira inyuma, kandi nta n'icyo byari bimariye abakuba abantu benshi bari gupfa kugira ngo ibyo bigaragazwe. Ariko ku bantu bose barwanye kandi bapfuye ku mpande zose, abashoyemo ubuzima bwabo ku gihugu, abagaragaje ubutwari n'ubupfusha ubusa, ntibakwiye kwibagirana. Iyi ni intambara ntiyari intambara y'abasirikare gusa, ahubwo yari intambara ya politiki, kandi Amerika na Vietnam ntizizongera kuba kimwe nk'uko byahoze mbere. Wibuke gukora subscribe udushyigikira ku rubuga tujye tukugezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye.